imana yacu ni seriye bashi je ishobora ibyo bikorwa bya Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba myaka yose. Haleluya. byaturuguye amaso y'ihano byawe muri bikorwa byaturuguye amaso no cyambara ipantaro data ikindi urumva ni koti ikindi gikambara ikindi gikoma ikambara ushu ariko yo kuyakunda gucumbuka ni burambye arabona akabona imbaraga zivyaye kabi Kristo ariko uyo muntu rero imana ibukesha bukemba imana imuhingurira umukobwa iramumuza yitwa Eva bagatangura kwandikira nengera twenga asira arakubita bagahahaye uburero tugire Kristo bavuka rero majambo yari umuntu avuze uburero umuntu majambo yaravuze uburero ashi yamubona majambo yari ibuvye no kuba wenyene umuhinga yitwa Aristotle mu gihe cyo yanditse yisamiti yavuze ngo uwo muhinga yitwa Aristotle mu ijana ca kane yavuze ngo umuntu umwe ntabaho tugire Kristo bavukanye tugire Kristo kandi mu abantu twese abantu special twebwewe kandi mutuza muratura bakwe tugire Kristo bavukanye reka twese turebetse nk'abantu basanzwe twebwe muri ikona twebwe turebetse nk'abantu basanzwe mugabo mwebwe kirazira kuba mwebwe naho ibigaho hari iwacu bitagomba kurongora kandi imyaka 40 gashite bigaho cyangwa itahapani n'ibigabo era kurongora bwa isore bya zo haba na makara kebega aho ufatu haba na shazibe rero ni aka bacha bagororera moto yo kumugasanga bijyane mu gasanduku mugabo twige mu gihugu tarongo yo haba na makara zuba haba rubisana rusiya makara kirazira kumuntu hawe kirazira l'homme ça n'existe pas umuntu umwe ntabaho ni gihume cyane n'imana jiba yabikoreye nico bituma harimu yaciye umukobwa imuwo musore yari yaje abantu babiragende babana buri mwaka bitangure ko uwaremye umuntu yavuze ngo umugabo azohera se na nyina umugore azohera se na nyina wabana n'umugore bakaramata